işi kesip attı da. Böyle iyi anlaşıldı. Açık çuval toplayıverin diye gidiyorum. Öyledir. Bu Tamam, tamam. Varın gene. Magazin var. Magazinden sливочное масло alamın. Kешке торт жасаймын. Кешкеміз қазірдіз. Біраздан кейін кешке сосын әженің туған күнін тойлаймын жай. Прикол болсын деп. Короче, қыздар, вот потихоньку пісіріп жатырмын. Не осылай шықты торт, қыздар. İyi ki doğdun ne? Ne yapacağız?